ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rutende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 25 ukwezi kwa mukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza. Turaswabwira ko makuru agezweho mu gisoda cy'u Burundi by'umwihariko ku bijyanye n'ubufasha ubukomeje kugenda buribonekeza hagati ya FDNB na FRDC. Turabwira ibikomeye bikoye muri Telegram ikomeye yaturutse muri Etat Major yoherejwe na General Prime niyo ngabo isaba ikintu gikomeye igisoda cy'u Burundi, aho hasohotse itegeko rikomeye ry'uko abasoda bamaze amezi arenga 6 mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo bose bagomba gucyurwa koherezwa abandi bashya bamaze iminsi bari gutorezwa mu bigo bitandukanye harimo École de formation des cadres i Bujumbura, ahitwa Muramvya. Iriyo ni ishuri rikuru ryigisha abasirikare bakiri bato cadre et officier subalterne, ikaba kandi bijyanye no guhabwa amasomo ya tactique de combat, technique de reconnaissance ndetse na contre insurgé opération nk'uko rero bigenda byibonekeza. Abandi batorejwe muri Kamukoni Ingozi oro baje bagwa imyitozo ikomeye information spéciale. Turaza kandi kubabwira ko hari n'abandi bari gutorezwa École militaire supérieure Bujumbura, abaro bigishwe stratégie militaire, analyse ibikorwa by'inyeshyamba n'ibindi bitandukanye. Hari abandi bahugure kuri centre d'entraînement commando Murinzi Muzinda muri hahoze muri province ya Bubanza. Hari kandi bamwe mu bakora muri service nationale de renseignement bagiye bigishwa formation tactique spéciale. Turazero kubabwira ko aba bamwe bagiye kuba bahindurwa. Turaza kandi kubabwira ibikomeye muri Telegram, tubabwire n'amageri mashya agiye gukoreshwa mu bidasanzwe. Turaza kandi kubabwira ingamba zikomeye zafashwe harimo tactique de combat, technique de reconnaissance, opération de contre-insurrection n'ibindi bigenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira ko Kamukoni Ingozi ho hateguwe ibijyanye n'ibidasanzwe bijyanye na contre terrorisme, ahamaze iminsi hatangwa amasomo yihariye ari gutangwa n'igisoda cyarungitswe ngaha n'igihugu cy'u Bubiligi. Turaza kandi kubabwira ko École militaire supérieure i Bujumbura ho ari kwigishirizwa analyse des mouvements insurrectionnels ndetse na opération en contexte de guerre. Bikaba rero bijyana n'ibikubera kuri centre d'entraînement commando Muzinda. Waro bivugwa ko aha muri Telegram nk'uko bizibonekeza harimo amakuru akomeye yajyanye na patrouille de nuit iri kwirapangwa mu buryo budasanzwe yerekezwa na combat rapproché. Turaza kubirambura mu buryo burambuye. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na contre-attaque anti-artificielle, technique de guerre philologique, opération planning n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kubabwira équipement des troupes ndetse na formation spécialisée mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba barwana mu buryo butandukanye. Hari kandi formation zidasanzwe ziri guhabwa abashinzwe renseignement muri seneri. Turaza rero kandi no kubabwira ibindi biriko biragenda byibonekeza. Turaza kubabwira amakuru akomakomeye ku bijyanye na grenade yakorotse mu gihugu cy'u Burundi igateza ibyago bikomeye. Turaza rero kureba byinshi twabashije kumenya kuri aya makuru. Aya ni amakuru akomakomeye y'umutekano agezweho. Wowe icyo usabwa nta kindi kugira ngo ukomeze ubane natwe, reba munsi ya video fionde sabone urabufasha icyemezo cyo kwiyongera mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 25 ukwezi kwa mukakaro umwaka wa 2025. Amakuru yizewe kandi yamaze guhamywa na bamwe mu basanzwe bari intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi basanzwe baduha amakuru mu buryo bw'ibanga. Bamaze kutukwereka Telegram yanditswe na General Major Prime niyo ngabo, uyu no mugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi FDNB, aho bivuga ko kandi yategetse ko agomba kuba
haba irikizwe nko gusimbuza abasirikare b'u Burundi bamaze amezi arenga 6 bari ku butaka bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo kuko bitanze kandi bakoresha imbaraga zose bagasimbuzwa abasirikare bashya bamaze iminsi bari guhabwa amahugurwa akomeye ndetse n'imyimenyerezo idasanzwe mu bigo bya gisirikare bitandatu bikomeye biri mu Burundi. Iki ni icyemezo cyafashwe mu rwego rwo kongera ingufu zidasanzwe mu bikorwa bya gisirikare bya FDNB by'umwihariko kubungabunga igisagara cya Uvira gikomeje kugenda gisatirwa n'imirwano cyane cyane, bikaba bigaragara ko no muri Rucuro muri Nyiragongo na Sake naho hari gutegurwa operation zikomeye. FDNB bikomeje kugaba ibitero bikomeye bifatanyije na FARDC mu rwego rwo kurwanya za Sarambwe. Telegrame ya mbere yanditswe na Generali Prime Niyongabo mu nyandiko ya Telegrame Militaire Confidentielle yahawe nimero 0247 FDNB akarongo kaberamye OPS akarongo kaberamye 07 akarongo kaberamye 2025. Generali Prime Niyongabo yandikiye umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Generali Amugaba, akaba rero yamubwiye ibigomba gukorwa. Uyu nurongo y'ingabo zirungitswe mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, aho musabye gutangira guhagarika no gutegura uburyo bwo gusubiza mu gihugu ingabo zimaze amezi arenga 6 ziri ku rugamba. Muri Telegram twabashije kubona yagize ati: kwigenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa 8/2025 abasirikare bose barwanye muri zone opérationnelle Nord Kivu et Sud Kivu kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2/2025 bagomba gutangira gusimburwa koherezwa inite nshya zateguwe muri misiyo zidasanzwe nyuma yo gutozwa by'umwihariko. Iyi Telegram birakomeza igira iti: imyanzuro yafashwe hashingiwe kuri fatigue opérationnelle no kugenzura n'igenzura ryakozwe n'intumwa z'umugambi mukuru ku mirongo y'imbere. Abasirikare bacya bazaba baravuye mu bigo byihariye birimo FC, MS, Camp Mukoni, Muzinda, Seneri ndetse na Emaga. Nkuko ro bigaragara muri iyi Telegram bakaba bakoresheje kode, ariko izi kode nazo twaje kuzibonera icyo bisobanuye turaza kubibabwira. FDNB ikaba yohereje Telegram zigera kuri 3 zitandukanye ku bayobozi b'ibigo bya gisirikare bikomeye nga mu gisirikare cy'u Burundi, aho rero basabwa gutegura vuba no kohereza inite nshya z'ingabo ziteguye ku mirongo imbere y'urugamba. Hari ikigo cya mbere cya École Formation des Cadres FSI Bujumbura Muramza. Iki ni ikigo rero bivuga ko cyakiriye ndetse kigenda gihabwa abasirikare bagomba guhabwa imyitozo ikomeye, kuko nabisomye muri iyi Telegram nomero 0248 akarongo kaberamye FDNB akarongo kaberamye akarongo kaberamye FC akarongo kaberamye 07 akarongo kaberamye 2025. Iyi Telegram irasaba abakomanda bacyo kohereza abofisiye bato, ofisiye sabustene barangije amasomo arimo tactique de combat, amayeri y'imirwanire ishingiye ku migambi yo kwinjira ku mirongo y'umwanzi, tactique de reconnaissance, uburyo bwo gutahura umwanzi hakoreshejwe ubutasi buciriritse. Bamwe bahawe n'abasomo akomeye arimo opération de contre insurrection, ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba n'intambara ziciriritse. Biteganyijwe ko abasirikare barenga 120 barangije amasomo ku itariki 15 za Mukakaro 2025 bagomba kuzoherezwa ku igenekerezo rya 27 Mukakaro 2025 kugira ngo bajye gufasha bagenzi babo ndetse abandi bahite bataha. Biravuga ko rero amata azajya ajyana abasirikare agomba kurajya cyura abandi mu rwego rwo gukora ibikorwa bidasanzwe, ndetse hakirindwa ko abasirikare bagomba kujya ku rugamba bakarambirwa. Biravuga ko rero nk'uko bigaragara muri Telegram tubona ko yandikiwe muri iryo yarungitswe ahitwa Mukoni Ngozi. Iyi Telegram ifite nimero 0249 akarongo kaberamye FDNB akarongo kaberamye Speke akarongo kaberamye Mukoni akarongo kaberamye 07 akarongo kaberamye 2025 yoherejwe kuri komanda wa Camp Mukoni isaba ko abasirikare bahuguriwe mu bizwi nka formation spéciale cyane cyane muri combat en forêt, kurwanira mu mashyamba, contre terrorisme, kurwanya ibitero byitwaje intwaro mu buryo butunguranye, suivre 1000 hostile, uko abasirikare barwana mu bice by'imisozi cyangwa se mu bice bihanamye. Aho rero yasabye ko aba basirikare bagomba kuba bajya mu gice cyiswe unité
de RT kizajya kirwanira mu bice bitandukanye muri operasiyo iri gutegurwa yo kwisubiza ibice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru adushyikira bisigura, aba basirikare bazaba ari igice cya unité de RT izajya ikora ibikorwa bidasanzwe nk'uko bigaragara mu yindi telegram ikomeye yandikiwe École Militaire Supérieure MS Bujumbura. Iyi telegram ikaba yahawe nimero 0250 akarongo kaberamye FDNB akarongo kaberamye MS akarongo kaberamye 07 akarongo kaberamye 2025. Irasaba ko hatoranywa officier supérieur nk'uko bivugwa ko hari abize abijyanye na strategie militaire igenamigambi rishya rishingiye ku kugera aho ingabo zigomba kuja analyse des mouvements insurrectionnels, isesengura ry'imikorere ya AFC na AFC n'izasarambwe, opération en contexte de guerrilla, kurwana n'inyeshyamba mu buryo butunguranye, tactique asymétrique. Nk'uko rero biriko biragenda bitegurwa mu buryo budasanzwe kandi butandukanye n'ibyigeze bibaho. Hari indi telegram ikomeye twabonye, iyi ni telegram yarungikiwe uruyongoye ikigo cya gisirikare cyitwa Centre de Internement Commanda mu Muzinda muri Bubanza. Iyi ni telegram rero yahawe nimero 0251 FDNB akarongo kaberamye komando akarongo kaberamye Muzinda akarongo kaberamye 07 akarongo kaberamye 2025. Irasaba kwihutisha kohereza abakomando bahuguwe babivuga ko bagomba guhitamo abazi ndetse bafite n'ubumenyi mu bijyanye na combat rapproché, kurwana mu buryo bwa hafi no mu birindiro by'umwanzi, patrouille de nuit, ibirindiro bya nijoro bikorerwa mu misozi ya Tongo. Oro bivuga ko na Runyoni hashobora kuba imirwano ikomeye mu rwego rwo kwisubiza amasangano y'igisagara cya Goma biriko birategurwa. Hari kandi tactique de renseignement, gucengera mu birindiro by'umwanzi no kuba bamubangamira. Biravuga ko kandi ari gukorwa ibidasanzwe aho bitanga service de renseignement y'u Burundi nayo yahawe inshingano zikomeye. Nubwo aratiri igisirikare cyeruye seneri yahawe telegram militaire numero 0252 akarongo kaberamye FDNB akarongo kaberamye seneri akarongo kaberamye OPC PK akarongo kaberamye 07 akarongo kaberamye 2025 isaba ko abakozi bayo bateguwe mu bijyanye n'ubutasi n'iperereza rusange bagomba gutegurwa bakoherezwa kugira ngo bakorane n'igisirikare mu gucukumbura hari ibirindiro by'izasarambwe mu buryo bw'ibanga rikomeye. Hari kandi gukorwa ibijyanye na seneri ndetse bikavuga ko bagomba gucengera mu bice bituyemo abaturage bakabasha kubakuraho amakuru akomeye ndetse akabasha no kumenyekana neza ibyo izasarambwe zipanga nuko zitegura ibintu byazo. Kuri Etat Majoro Departement Spéciale biravuga ko ari amasomo atangirwa ahangaha mu buryo bw'ibanga rikomeye mu byiciro bikuru ku basirikare bo ku rwego rwa nyuma cyangwa se ibizwi mu cyongereza nka senior officers ba FDNB. Biravuga ko rero aba bigishwa cyangwa se bagirwa inama n'abasirikare kabariwe barungitswe n'igihugu cy'Ububirigi, aho bahugurwa ku bijyanye na operation planning, igenamigambi n'uburyo igitero cyakorwa, technique de guerre philologique, guca intege umwanzi binyuze mu itangazamakuru intasi ndetse n'ibihuha. Hari kandi contre attaque intérêt difficile, uburyo bwo guhangana n'ibitero mu misozi ya Mikenke, Virunga n'ibice bikikije Ikibumba. Hose akaba ari gupangwa ibikomeye bishobora gusiga ibi bice byongeye gusubira mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Biravuga ko rero itegeko rihindura ingabo ziri mu rugamba bigamije kurinda equipment des troupes, gukuraho umunaniro ukabije ugaragara ku basirikare bamaze amezi arenga 6 mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, gukoresha ingabo nshya zifite formation spécialisée, abasirikare bahawe imyitozo ijyanye n'iyo mirwano yo mu mashyamba y'ibibaya ndetse no mu misozi. Hari kandi gukaza ibikorwa bya contre guerrilla, kurwanya izasarambwe hakoreshejwe amayeri y'ubutasi n'ibitero byihuse, gutanga ubutumwa bukomeye ku zasarambwe. FDN bifite ubushobozi bwo
gukomeza urugamba igihe cyose ikenewe nk'uko rero iyi telegram yashoje ibigaragaza. Akaba rero bavuze ko biteguye kandi badafite impungenge ko uwo ari we wese. Ingabo zihariye zifite formation commando et spécialisée, ubushobozi buhambaye bwa reconnaissance tactique buhindura kuburizamo imigambi y'izasarambwe. Biro n'iby'ingenzi twabashije kumenya bijyanye n'iyi gahunda yo kohereza abasirikare bashya mu gihugu cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu yandi makuru akomakomeye nuko kuwa gatatu izasarambwe zari zafashe uduce twitwaga Tobotobo na Ruke muri Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo habaye imirwano ikomeye, kuri ubu ibice byinshi byongeye gusubira mu maboko y'igisirikare cya FDNB ndetse na FARDC nyuma y'uko hatanzwe umusadu udasanzwe. Reka turebe imicungire idasanzwe iri kugaragara muri ibi bice, nko mu bice bya Osoba, Nyungu, Katoyi n'ahandi muri Nyamaboko. Bitewe n'uyu mwuka w'intambara ikomeje kugenda igaragara, ingabo z'u Burundi FDNB izashubije vuba ndetse zongera kugaruka mu bice byari byafashwe n'izasarambwe hakoreshejwe gahunda ihuriweho na FARDC mu masaha make nyuma yo kumenya ibyabaye. Umuvugizi w'igisirikare ngaha akaba yagaragaje uko ibintu biri kugenda, amageri na tactique biri gukoreshwa kuri ubu ngubu n'ingabo z'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo bisubize ibi bice. Hari ikizwi nka reconnaissance avance, bikaba bishyirwa mu gukurikirana imirwano y'umwanzi mbere yo gutegura hifashishijwe drone n'ubutasi bwa gisirikare. Hari imirwano yihuse ku butaka butunguranye, rapid reaction force, hakoreshejwe inite ziteguye guhita zigeza imbunda ku mitwe y'izasarambwe. Bikaba rero ibi biri guca intege zikomeye mu buryo budasanzwe abo ku ruhande rw'izasarambwe. Hari bimwe mu bikorwa biri gukorwa bijyanye no guhagarika umwanzi mu duce twinjiyemo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'uko bizibonekeza. Mu yandi makuru hari nuko rero mu gihe umugaba mukuru w'ingabo za FDNB General Major Prime Niyongabo yari amaze gutanga itegeko ryo gusimbura abasirikare bamaze amezi 6 ku rugamba muri leta y'intwaro rusange ya Kongo. Hari amakuru mashya tumaze kwakira yemejwe n'abatuye ahangaha avuga ko rero hari ibikorwa bidasanzwe bigiye gukorwa ndetse n'imiryango yabagiriye ibyago muri ibi biri kuba bakabasha gushumbushwa. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ibi bigomba kuzatangirira Bururi, aho bitangazwa ko hari imiryango 21 igiye gufashwa. Hari mu bice bya Rumonge hari imiryango igera ku 103 igiye guhabwa amafaranga y'impozamarira. Hari kandi ahitwa Ruyigi aho imiryango igera kuri 34 nayo igiye guhabwa impozamarira nyuma y'uko abo babyaye cyangwa se abo bashakanye nabo baguye mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Mu gihe kandi bitangazwa ko ahitwa Ngozi imiryango 84 igiye guhabwa impozamarira. Ni mu gihe bose mu bagiye guhabwa impozamarira kuri faze ya mbere ni imiryango igera kuri 242 nk'uko rero bigenda byibonekeza. Bikaba rero biteganyijwe ko bazahabwa impozamarira ndetse bakanafashwa mu bikorwa bitandukanye. Biratangazwa ko umwana w'umusirikare waguye mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo bagiye gushyiraho gahunda ku buryo aziga akarangiza na kaminuza leta ari imwishyurira. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko n'abadamu bagize ibyago abagabo bavuka ku mirongo imbere y'urugamba bagiye guhabwa amafaranga bakabasha gukora ibikorwa by'iterambere ndetse bakabasha no gukomeza gutunga imiryango yabo. Ibiro bikaba bitewe mu ntambwe ikomeye yatewe nyuma y'uko bamwe mu Barundi bagiye bagaragaza ko bafite amarira y'uko imiryango yabo kuri ubu ititabwaho nyuma y'uko baburiye ababo muri iyi mirwano. Yandi makuru akomeye ahari nuko kuwa gatatu agana ku isaha 2 z'ijoro umuryango utuye mu gace kahitwa Rusiga muri komine Cibitoki mu ntara ya Bujumbura mu Burengerazuba bw'u Burundi bagabwe igitero cya grenade cyahitanye umukecuru gikomeretsa bikabije abandi bantu batatu bo mu muryango umwe. Biro bikaba byarabaye hagati y'umuhanda wa 9 n'uwa 10 mu gace ka Rusiga mu gihe umuryango wa Ruri gufata ifunguro rya nimugoroba bitunguranye grenade yatewe n'abantu batamenyekanye yaturikiye mu nzu ihita yica umukecuru umusaza n'abana babiri barakomereka bikabije. Abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro aho barimo kwitabwaho byihutirwa nk'uko iyi nkuru itangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi bivuga. Umurambo wishwe wajyanwe muri morgue mu gihe hagikorwa iperereza. Nk'uko amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano bitangaza ngo iki ni igitero gisa nk'icyari cyateguwe ariko ababikoze bakaba bataramenyekana. Abayobozi
abayobozi b'inzego z'ibanze bagaragaje ko batunguwe, bavuga ko aka gace kari gatekanye nta mateka y'ibikorwa nk'ibi byigeze bihagaragara. Hagati aho polisi yatangije iperereza kugira ngo hamenyekane abagabye iki gitero kandi hamenyekane n'impamvu zabyo. Abayobozi bakaba basaba abaturage kuba bagirana ubufatanye kugira ngo bacunge umutekano, kuko usanga rimwe na rimwe hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biba abaturage batatangiye amakuru ku gihe. Kuri ubu rero hashyizweho shefu de quartier ugomba gutanga raporo y'abagenda n'abatembera muri ibi bice ndetse n'ibikorwa byose bishobora kuba bizahungabanya umutekano, amakuru yabyo agatangirwa ku gihe. Ni nuko dusoje amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye ufyonde sabone maze ntuzongere gucikwa n'amakuru akomakomeye yibanda ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ndetse n'imibereho n'iterambere rya bose. Kora subscribe dukomeze kubana no mu zindi gahunda zitandukanye. Hasta la vista.